Kashnatnyam umsning mentagasngi ka arpu sautrik nopra arajar apulai kalapen kha sakawai pat ka balang shnong hawa lakhar. Ya kane ka balang lapya na ka balang shor ka bahap apo ka 0 point sub district. Ladon shibun ngut ki klung ki balapan rung siya ka balang lengba ka baptisma. Bun ru ki kena shenrang pat kentai ki bala pediang yau jisu ha ka sakramen ka baningkong. Ladon ru artili kilong ying ke penbaik ya kecing im leng baka sakramen jingken tiu kurim. Reverend Father Pius Syadap ha kecing krem jeng u wala kentu ya ki pai rungai ban pen baptis ya ki kun ban pen tiang komunion ya ki duai markliang ya rap iwe ha katakar kom ka balang kan saklain. Wala pen kan mau leng baga gospel mentakasni kamarya ka kongu ya kecing pen benawa angel. Ni sayo ya unong penim. Ulaban rabru baka jingkongu borobor ngiyo ya kejingkerku bat kejing pempukangu kalam sya kejingjon. Ha kane kesngi upadar ulapan scam ya uba kue wa spe kum urang ba walang uba Sebrius nongrang asistan rang ba walang kong bistia molong sekretari bat ikong stirda kurba kum ke treasurer. Ha kane kesngi ladon ringkadru Reverend Father Lauren Carloni asistan parish priest. Uba Carlos Karkongor presiden kesenjuk kisang rangba Katolik Shillong Archdiocese. Uba Richard Kahit vice president bat uba Vicky Lindo asistan sekretari. Bat lapen kut ya kane kesngi daki program lekemen baper. Daga jingkemen ka bakraw haga ni kasmi ko para bangay be baro paga jingkelan ti joga ni ka balang snong kala urlong haga ni kasmi kumalong habasdang akapor ba Father Lawrence wan kuyeng sene lai belayabun tayong balay ngim sedang no laga jong ka balang hangne namar kala jengai palat nang na 0 point short pamapi pelayawan terkejing ayai bajing kerku jung play ngelayo ban lat ban tien kene ke jakai ngelayo lat ban snai kene ke yeng bane batamai kene baro kene jing kerku jung play namar ki pitrai sutom kala de bai ku play pasang ka masih baro kirang ba hapo pari sum sning jungi bon bahag kirang ba ki bolong kumne bon bahag kilong kubi te marewan hangne ngisutu ka bor jung munsim katrai bon ba kibreu ki ba ngipenya tho man kapor menin rapo pari shipomot bon ru kibawan kiwai kibalang kiba wandrong ka balang Kristan Katolik jungi menin apo pares iron sawon kiwai kibalang don balong niam kasi man kapor kalong kumta bat kamon kane gari gijing ka ku jomu blai mo ya ku blai ne trayen matan hang ne acan balong ku nong pet yeng mane mata badrat marbaniang bakayeng kasan mo kila trace tom markidon ajan kade yeng mane ya phi ki pai ring jong ka balang snong walakar bar diker Katip kano yeng kidon baro mo basir rapo yeng tam te kin sa sngai ma diker kam la sngai bat kane gawa lakar ni kane jing e bar ke jing kerpu jong blai da ka banta jong ti te slumu yo blai da ka balong ki Kristan ki ba shirham pen bai ka shung kha shung man pen baptis ki khon pen priang komunion ki khon ya rab lani way duai markel yang pada kata zarkom kabalang snong juni dan salong gabak lain izin pule mentagasngi kilong gibas ngotenat nilapoy siya kasngi utray adven kabasaw bon kibre kisungko bakla kom kadar sibit arpo sal dari kadon kamas nang dong masih sniplay kawan hapo parisro kali to ay mentagali kasngi utray adven kabasaw kaya per na gajing payment Christmas kapay mir Christmas kawan hakano kasni Henry kasni utray advan basaw gidai ban pendabay te mata kasni ke jarkhat bagare ka arpu saw tarik jong Desember bat sibet kadam gijing pay mir Christmas te mata kasni ha baro sisni kare kasni utray advan kabasaw kajing pule ka ban kong lasim ka kitab jong baar yung Samuel kaya day ba bat kane ka balang snong jengi bat iwe ka balang snong kong gumne
Menta bos mula syong hayeng la jong baru try la ai jing suk eu nai kinong syun jumu keleng saudang us mula ong hamna tan nang turupa hape se nga syong nga kayeng ked deng kedar henre ga sunduk ublay ga syong hayeng chai kamlong ga syong hok wong nga us de ublay ba tum nga mana bang gini de us de bet kung na ublay ujir us de bet habang usim David apa ki Israel ki kuasim kira persyang ki kun jase we din we andre ublem kuat yo i une David udai tong knaret udai tong nong ablang brot hapo gasnong Bethlehem haba ula yo i ya gane ga jinglong jong usim David o ngam kwa kiwe ngakwa yo David bau nong usim kai ga jinglong jong David kaban kong kajing job juu yau Goliat. Goliat udah unong Filistia bak klein bahami ki bak klein. Udah rat ba ula bebiang lo kajing elat ma. Udon ke sti, udon ke waj, udon usum, udon ke helmet, udon kajing riam tma bar khoi. Om don juway nagi pa Israel ki banur panila Persya yau Goliat. Henry David haba kila ong liu bam don mano banur banila Persya udah ben wayos ngau ulai udah ben udon tangga taga jeri umdai kum ga jeri siat sim jungin ka sling pa yong ba ibo yo mau ki kawang bat ki subhanahu dia mikin syaitan la shemi ku pada kabai mo ine la kriayu glalik sunran wang to shem bato bam na kane pibaro nama kane kanong ka met jonga ya kaban IT na kaban ta jong aga jor kom ay bam la shim ko kuri dagbay mo biang me walik sunranong to shim bato de na kane pibaro namar kane kalong kuri jong asnan jonga jong jutang matmag bom jukut ya kaban pende na kaban ta jong pi blam ta gogon ya kaban ba ki pop to lay kane ban kan ma ya jeng maya jong jeng ay
Waktu penkrai bandrakhe daga jimsep ham ya kasih kau pun jumbe baem berbasim syar junom la junom try dan rengkat i lay ben bor berang ku gedai dia kateng pa berpun bermesi berkuat kedai sok kemas kelawai Masyong, dan